görüyor musun? Görüyorum. Duyuyor bana bak. А там тоже как не видно? Вон оттуда, оттуда. Видно зато. Ama gerçek. Bak bomba atmışlar, o bombanın dumanı oluyor. İşte yoksa bulut. Ha? Her şey olabilir. Tamam, bu şeyden değil. Tarafta duman. Не, горючий настолько хватает. Не, горючий настолько хватает. На самолету. Muhammed, bir kilo şiddet etti. İşte 8 tane dakika, değil mi? Из Дагестана. Не, из Дагестана. В Дагестане нет. Для самолетов нет, для вертолета есть. Grat yok, değil mi Muhammed? Grat enteras. يلا مو نادر ما براسك وين حاول دبر دبان يلا بس. ماما قلت له مش تنسيق دي صادوا مش. Mehmet. Mama Cengo. Değil mi Muhammed? Mama. Koş Muhammed, var mı? Koş abi, Turku'ya bas hoş. Bomba. Ha? Svet foto. Mesafe Krivella. bu kalkması lazım bir. İkincisi şerit. Muhammed, Turku'ya mı boş bu? Şerit. Tamam. Elde birisi tutacak, birisi İşte bak o Turku hoş. Bu magal. Temir bir tersi acı bomba şey. Turku kalmış bas. çok iyi biliyorum. Sen hiç kafanı yorma. Sa şey o bir uyuyor hoş. Biliyor mu? Bildiğim şeyim bu. Abi bu böyle olmaz ya. O sen Türkiye'nin diye o kadar. Bu da. Yok kutu daha iyi. Kutu daha iyi. Nişan alayım. Mama duysiga. Şuradan oraya. Abi yüksek olacak, ayakta alacak. Öyle etrafı kazılmış olacak ki şu anda pasyonda bu var. Ne problem? Проблем нет. Сейчас я. Сейчас я не стреляла. Burada kapı. Потом. Вон там пулемет есть, там будешь. Вон, подвод. Потом мы надо. Как зовут? Наиль. Наиб, да? Наиль. Mahmut Nail. Nail, Mahmud Nail. Mahmut Nail. Город Ankara, İstanbul, İstanbul. İstanbul, да? İstanbul. Adana. Adana, İstanbul. İstanbul. İstanbul, да? Erzurum нет? Erzurum. Erzurum, да? Erzurum. Сколько вас тут? Четверо, да? Не, шестеро. Bak tam orada. Hı. Tam orada. Erzurum, да? İstanbul. So, Kürt. Kurt. Kürt. So, Kürt. Понял. Адыгеец тоже есть один. Göz Müslüman. Есть? С Турции, да? Турции, да. А, понял. Вообще вот такой парень. Kürt Müslümanı. Вообще молодой парень. Угу. Problem oldu. Проблема он там стоит. Allah kameracının işi var ya. Var. Kameramacının işi var ya. İnan ki silahçından daha zor. Aç. Было бы я стих пулеметов. Kameramacının işi daha zor. Sonra Türkiye. Когда поднимает, да поднимает. Sana Бомба. Когда фиксирует. А вот как тебя зовут? Зовут как? Эрзурум. Аслан? Aslan Abdullah. Абдулла? Abdullah. Abdullah Hakim Abdullah. Hüseyin. Hüseyin, да? Hüseyin. Doktor Hüseyin. İsmi Ali. Али, Adı мы Ali. Yes. я с ним разговаривал сейчас. İstanbul. Ага. Bundan istiyorum. Самолеты опять идут, по-моему. Maşı. Машины, да? Amerika'ya bir kere küfredeyim mi? Amerika'ya. Ha? Amerika'ya. Amerika inşallah şeriat.
Göster, şu kameradan bir şey. Rusya'da anasından mı görecek? Şey isteyelim de. Yiyip durma bizim derdimiz. Я снял вас, хорошо. Вы историю пошли. Турецкий. Он турецкий. Тоже турок, да? Abin. Abi, hadi. Allahu Ekber. Вон. А это мотоцикл. Samuel. Смотри, там это. На. Подожди. Давай. Давай.